Alitukoneria Jumatano jitariki ibere Omotienyi kabere umwaka wa 2022 emesa ni ya Amayia Chinsa Isano na Ibere karongo kwariania rindi ngoma ina rari twagusangiri kuru lya gakete goikaboniga no kubori kwane nyaro kuba munanchi goikoma rindi ngoma ina rari twasarangiriri kurumoja bosongo sugusu amo na irianyi go kaba munanchi nyorana nabokonda gutubwatia sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News sensemeri ya YouTube nabotonyora Ndizi TV News boigo nabogoto tweet @Ndizi TV News nekerengeri kyao nigoto kiaria ni botambe wetera ase namba eyere aseskini ya igora bugo kaba munanchi goikoma irio nabotambe riedariane Brighton Makoli. Abaremi anene bari bamatoke kurwase county ya Kisii nigo bono base geturu kumuganie oburemi obwo ilikwena kemunango nyora bale bitoki wetera ase oburemi obwo yokoriye kero kyobugabana ase county ya Kisii Dr. Onchiri Mapenduzi oyora chikori kero gwetera ase kiama kia oda nigo bono ase mirina gosegeta abaremi anene abo bamatoke wesoke na kugenderia oburemi obwo Mapenduzi igatebuna ayugati yayali abekire ase nsemo kerara chikuru bugabana kujagenderia county ya Kisii. Ditangani karai yanja muna makno omogusi lakini baada ya wanaki I am proud to be what at Kisii. Tegete kwake campaign nge biasi bila nesa babo ikoyo bibwata marweli pressure ende to ya matoka tarari. Omo ejo na abaswati aba bakora ende to chenzi tibase chozi bidi ayari. Sia Gusi bobata matoka isaile ndotege tikora ande matoka ku China ande ajanga atiko bade trara matoka ku China mana gosene neti avocado ku China yako ngainwa abakonyi weto mboli alia abakonyi weto bora alia ya sai na to seseneti Wali bakori ebirogo ao imeyense yetu ya Kenya negro twendete kwera ni gocha sobo chorio bonne bu mwako yiga nigo bono panyade bako semigo na gosegeto buna mbachi guturubani omorembe anne bakwane chingwana chidijia leto botwereru na kweriye chikura asenjera ere nomogoko gosenjera ere nomorembe yo engane yo nigo yairwo koboko no mokonyi bo mo director ensemo yendemero aiga Kenya James Kimoni oyiboigo obwateganga yayo kuriye kirugo kibugabana ase county ya Nyamira sebo igateberuna nerebuya abantu bonsi gusaba na siasa utabatumia abasae anene asuguturwa ni murembe meyensito ya Kenya igo yacha teyo mwana siasa ndu wegeni tena na abuate na hali popular sabana inchi abwere tukuro gusokana nichi segia kworoki esigi njiri kwagacha nakitu atebire ina abantu basimio ntuntu tagetomorembe nakitu atebire no ya abantu bali sebale group eliende na baro na nyugete bagote bonsi pimpata getomore onde tagete chisegi Lakini ngote wana ki tuensi pita tusikane na Wakenya na ndo mwana siasa ndo wensi ntona kwira busonda taira ibichana bitu bikurwana chisegi Umonjorero ya mukuru wa sensemo ya Jokifira epara enene ya Kisii Nyamataro imeyo mucho busongo nigagendete konyora asara enene maega yenyumba yae kubwatwa umurero emambi yogokera osedi ogokera rero emambi yabono mambia yani gagocha maega ose emnyombe yo nigo monjorero yo konyabegete hoteli mpesa hamo ne achendi yejibengi au bona so monjorero ya nyorera konyora asara enene wikabono teramanyikana ngikerera umurero yugwateka ase ensemeyo onyoremna litukuri goro gosogo kira litukuri goro asensemeria industrial area nigo modero unyarete ku wateka sensemeyo paka wikabono kene ngirama ikana ngikirire to modero wateka ibono ebikorwa byo modero byanyari bikogendera se county ya Kisii asa marieta ngoro kujare dinyachae omokolie biashara iga Gusii ase Jokivira njere kwenda Nyamataro iga abuna morocho modero yogendete woka yere ne duka yane mpesa Equity agency duka bwate bitabu ebinge mono byoko nieli abana chiadi cover textbook binte binge sane stock ye duka nabo ya umuriro chete korwa hoteli erange gaiga botuko chigo chagera Chinsa Isano nemo okabwata gochaga bono chigasi nabo chiarenge ga metungie bwate chigasi ange metungie amisini na ndeyonsi echire chigasi bono iyinero yagere to muliro yo kamenta mono ne bintu bya sambikira bya iriraga chibao
ne machine yo kuchweli leo chakanga saa 7:30 ika okobalina aja kubuka kwa kiresi miyani ngisana ende munangoika onye ni abantu abo ba county onye ni baje mapema na bale kuja kukonya baje batabwati maji bamanya koirana kero to endete go se uchumi endete go konga sinsito ya Kenya ni go bona bonjirori abakaba go chigoro kerembro ya ture abao kiniri gori kero murakera abao kiniri gori batabira matunda aborire lakini no to gendere to konye biashara elinde to somere abana baitu Samarieta nengoro kufeni moraonge nigonga kare biashara byana ase Naivas gaiga bana challenge sinjire to gotwara etera ase biashara maso bune mburenga rego tu ndobwati astoko bera igego tobera challenge ene na ase ngenjo goikatoe ni ebintu ebi totube togende toigame ndobwati ase kebanda kegitire buya iga na into tobe comfortable egere togokere ebiashara byaitu Kurwase county ya Kisii ni goto ikasi county ya Nakuru sebona bamenyi kurwase nsemo eyo anene liyarida marafini ye county eyo ni go bakora to kurubekana kumarembe anene ekeroba kwemurunganiria ogosiekwa koroje rwarongai hamo namanyantenge kurwase nseme ya sebona batebino ogosiekwa korochorwo ni go kwairire abetugo yabo gotanyora maje na abantu gotanyora maje bagotumia anene kero abantu basemereti orojoro ni go bona batebiruna nerebuya amanyantenge gosika abantu bari na baro batabwati ebitoki gosipatari kwenyara ase ebinyoro au lazima wakaaji hapa wapate maji. Tukiambia fungue maji na tufungulie ile maji chafu hapa. Sheria tunaomba serikali atusaidie maneno ya hapa. Shida ya maji hapa Rongai ni shida juu ya utajiri. Wakazi wa huku tutaki hiyo mchezo. Yakera serikali yenda kubeke mirubiri au anene gosira oburemi asinsito ya Kenya anene sekta gosensemeli ya kofi ni gobono ekawa ni gobono muwasiri goboremi Peter Munyanyarire gakomagia anene bali bakabeira ase sekta yugo sensemeyo anene krate bino bukurumi ni gobanyarite bokwenekiwa ase ensemeyo Peter Munya oyurenge unaniga morengete murai mugosomo konyi bumurai bwenze Dr. William Ruto ni gate bina abantu bali bakabeira sensemeyo ni go bakurumete na gukora ekikirire bono abaremi bagendete gwitera mechando au tunajua wale walihusika, wale walipora wakahusika, wakasaidia hiyo serikali kumaliza uchumi wa wakati huo mpaka tuko pale tuko sahihi. Tunajaribu kufufua, inakuwa ngumu kwa sababu kitu ikiharibika kurudisha ni kazi ngumu. Amejaribu akawachia pale, amewacha. President Uhuru amejaribu, lakini kurudisha kitu, kufufua ni kazi ngumu. Ni kama nyumba hii sasa kubomoa ndaka kidogo sana. Hii nyumba imejengwa wakapua na mawe hii. Lakini kuijenga ifike hapo. Sinachukua muda. Kwa hivyo wale wanasema mambo ya Asian Tigers waelewe, iwekwe kwa historical perspective. Shilingi ya Kenya ilikuwa sambamba na hizo wakati huo, wakati wa Kenyatta. Uchumi ulikuwa sawa, statistics naonyesha. Takerama tukwatigarite ane yokweli kiabuna bakichukura sinzito ya Kenya nera sintunda ya kabire nigo bono abantu batare sokibuye kweli kibuna bakichukura chinsemo au imeyensito ya Kenya nene kurwase county ya Nandi nigo bono yaro karibu na mubaromoke nigo esokiri kweli kiabuna abakichukura sebono yairire abo bisa bali bakori kichukure jugwe esokya na guchaka gwita chikanisa nemechi au eriko tebya abantu banyara bakweli ki na sababu basaye wesokya na kweli kibuna abakichukura nyarubuna kiombe kinkyara litibuna county ya Nairobi neretanga ina sumbaro bwekweliki bwabaki chikura. We are quite below the expected target, and as for Chesumei constituency, we have just registered around 2,200 against the target of 12,000. So I would like to urge the young people especially to come forward and take advantage of the few days that are remaining and register so that they can be given at least a chance to participate in the general elections that are just around the corner. Kuna mikakati mingi, moja ya mikakati ni kama hii ya sasa ambayo tunatumia vyombo vya habari. Tuna pia posters ambazo zimetengenezwa tunaweka katika maeneo mbalimbali ili mtu anapopita anaweza kusoma. Tunaenda kwenye makanisa, tunaenda kwenye sherehe, mikutano ya machifu
ili tuweze kuwafikia watu mbalimbali, na hata katika hii wiki ya mwisho tunaenda kutoka nyumba hadi nyumba. Ekiama ya DAP Kenya Democratic Action Party nigo bono geso kirego sinigo gekuboduna nigo kigochiko mwoko boko umurai wekiama kya ODM Raila Odinga asobo mbuli bwasimio lo mocha sebo yatebiruna ekiama ekyo nabo kirajigo change enkwana ya bogose esimbo ya bogose egento kiriba kurukana goche mborea ya uongozi mubya bosibwo bochori kurwa ase bakerukana obokoreri bwabo bonene ekiama ekyo nigo yatebiruna nigo kimanyekana tuserie terio nigo imanyekana temono se oboyo gosoboyo bwa manyakande na DAP kodene nigo bana batebiruna abarabu nigo batakirwa chiko change slogan yabo buna mbolea safi gose mbolea asobwongosi bwabo iwo buna ngaki banyara bakwana tuingie tufuate mheshimiwa Raila, na tukifuata mheshimiwa Raila tunaelekea chama gani? Wananchi wakanieleza tu support mheshimiwa Raila Odinga kuwa president na tukuje tuingie kwa chama ambayo wanaita mbolea ya uongozi bora DAP. Na mimi ningeomba chama ibadilishe slogan, kwa sababu hii chama huko chini watu wanajua DAP ni mbolea. Tuite mbolea ya uongozi bora. Tuko pamoja? Kwa hivyo mimi niko hapa na waziri nataka nirudie tena. Naona waziri ananiambia nirudie. Nimeomba ya kwamba tusemi tutoe mwamko mpya, lakini tuongezee ya kwamba DAP mbolea ya uongozi bora. Kwa sababu ukitaka mahindi imee mzuri unaweka mbolea. Si ukweli? Ukitaka miwa imee mzuri unaweka mbolea. Hata ukitaka kiongozi mzuri unampea maadili ya mbolea ya DAP. Manyumuri ya na kwarganiri Chinsa Ibere cyabo Chinsa Isano na Ibere cyabo mugaso nyorana gekoraga Chinsa 10 kunyorana sara nyarangi ontita parasa karago cyokoretera ywa muna manki onatondeza kwesangeri ime na isko yagusi kogendera gutobwati nyorana bako na utobwati asensemeri ya mitandao nsema ya Facebook na bako nyorana Ndizi TV News baiko asensemeri ya YouTube na bako nyorana Ndizi TV News na bako tweet @Ndizi TV News nande na bako meka ngeri kya gwetera ase namba yera skin ya igora bunyorana chitariki 10 umutinyo yoiga mwako yoiga nigo chipara chonsi chigo chikwera sensameri ya Camelback ekaruto bwate obwari bwomogusi nyorana Ndizi TV amona kine mubogani Camelback nigo bono babwatanire karajo okoretera obwari bwomogusi chitariki 10 mutinyo yoiga mwako yoiga igo kanyagwe pukeli osekanya ku ligie ticket yao anene ekero ogotoma kwanyaro webukeri ticket yae netuchikonyorana litukoliri itariki 10 likari litukolia ichuma nyorana ine okuyariga ni guchiri tukoliri ya Valentine usukuyariga ni guchase weekend igo ebukeri ticket yao tuchikonyorana sumo bogani Camelback chitariki 10 mutenyo yoiga mwako yoiga asugo chikonyore ndagera yeke gusi amabere nyorobo kumabobori onyore enderema amona mange aratora chokoreka na sensameri iga ina na kwariganiria twara uburigerio buya buna botambe ridariane Brighton Makoli. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine una e county ya Kisii Nyamira